Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 17. No naayat ka iti ragragsak, arak kan agkakaimas at araon, pulos adi ka bumaknang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nabartek ka manan, Yulay. Saan mula tultuladan ti kabsat mau, apulos asaan at timimtim iti arak. Nanang, agduma kami kan ni Sarina. Ni Sarina, Santa. Siyakat saan asanta. Wan, agduma kayaw. Sikatiin inauna, ngam nanaknakam ti Adem. Rumbang ko maasikat tinanaknakam. Kaya tiyo asawan. Sa anak ananakam. Ay, jak amukin ka. No, adapay nabatbati anakam mo. Nanang, kaya't ko lang matarag-ragsakan ti panagbiag ko. Sana kaskan ni Sarina at trabaho latan ti amuna. Kitaan niyo. Bakit tanan ti itsura na? Gapo iti katratrabaho na. Kana yun may stress. Na, sika ngay nga raw. Nasayaat nga raw, ti kasta nga itsuraam ita. Kita man ta itsuraam. Kas kala nalaes nga ikan. At least, nanang, nag-enjoy ak. Nag-enjoy ka nga agpaisaw. Ngam naibos mo ti kwartam. Sana bali masapulan mati kwarta. Ay, awan lat aasinsuan ti biyag mo no kasta ka. Sakit na kiayan ayat kapailaang iti padam amang nginom. Ayatag iti saan nga inom iti nasangar. Di pa'y kat iparit nan nga aginumak. Ay, awan, ti kasta pa nagras-rason mau. Naulaw ka na talaga. Kaya't ko aplanwuntan ti masakbayan ta Sarina. Ti kayat ko, agkasartan. Aguray kapay kumaalan. Kaya't kung agurnong tapay. No kasta, isingasing ko nga ag-joint account ta. Pagtulagan ta, numanot ti itinag ta iti binulan. Iti kasta, daras ta makaurnong. Sige, umanugot ak iti day taasingasing mo. Sikan ti biyag ko Sarina. Kat namnamaak, asikan ti makadennak iti tungpal biyag. Oray siyak matalan. Sika ti kayat ko nga agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket, manungay ti kayat mong anak. Mabalin siguro ti dua. Mabalin ka di, nga aramidan ta natalo? Sika talaga. Sige, panunutak pay. Kasano? Mapantagdis ko? Kapilitan Wala. Itad mo ti share mo kanyak tasyak ti mangigam iti kwarta. Sagmamano tayo iti share. Sag 5K ta. No saan ta magastos amin? O sa renta manen into no sumaro no arumwarta. Okay, no problem. Dito iti 5K. Day ti amat kanyak. Ayos. Ado dahi tan ang maigatang iti maisat. Saan laeng ama inom? Siyempre, plus agkakaimas apulutan. Kapilitan na. Saan ang maawan ti pulutan? Sarina, umutangak man pa iti kwartam. Anya? Awan kwarta manang? Umutangak no adda. Sardangam ngaminan ta agin inom iti nasanger manang. Agurnong kami ngamin kani Alan. Takayat mi mo ti agsimpa.
Nagpaidam kamatan. Kaslasaan ko abayadan. Pautangan ka manang, ngam numabalin. Isardon mo ko mga minon ti aginom iti nasangar. Sayang ti kwartam. Dinak isurwan Biyag ko daytoy. Iso nga aramidak ti kayat ko nga aramidan. Itad mo kit din ti utangak. Nagadupay lakat asaom. Mabit lang na rod manang. Mangtad ka matlagayam. Nukasta, imutang ti kabsat mo kan ka? Wan, ngam bayadan na kanumat laang. Ay, nuapay mo't ngamin akas jay ti kabsat mo. Kaslawan plano na iti masakbayan. Inauna ngam sika, ngam kaslawan panunot na. Makaungot mo't ngamin no mabagbagaan. Baglakit din tasan ka akas jay. No kaslaak ka ni manang Yoli. Kaya't nakpay nga ta. Jak may baga. Amangan mo saan? Uray siyak mo't Jak kayat ti makiayan ayat iti lalaki nga awan plano na iti masakbayan. Ayaw gayam. Saan ka di akinunam? Ngagpadada iti boyfriend na? Wan, isong agpada da nga awan plano da iti masakbayan. Agragragsak dalatan, da ita ti amuda. Agragragsak da iti inuman. Kat da ita ti pakaibusan ti kwartada. Dakkelan ti ornong ta, iti lasod ti 5 taon a panagurunong ta, sarina. Anyang arod ti planom ita. Panagkunak, mangkita ta iti gatangan ta alote. Sa tainutan a patakdran iti balay. Ununaan ta ti pagnagdan ta, sakbay ti panagkasarta. Sige, sika ti makaam mo. May mayat nga agpaiso dayta. Tapno addanton nakasagana apag naedan ta. Sige nga rod, rugyantan ti agbirok iti lote agatangan ta. Mabalin ka diya sumurutakmat kada kayo ken ni Andy no kasta arumwar kayo nga aginom? Mabalin mat. Ngam, mangted ka iti share mo. Sige, mabalin. Mabalin ka diya basbasit ti share ko. Amo mat nga agbaybayad ak iti abang ko. Sige man langan. Tapno addamat kadwami kan ni Andy nga ag-happy-happy. Agyaman ak friend. Bagaan nak kaano kayo arumwar. Kaya't kumanan ti ag-happy-happy. Mapantamanan aginom. Sige. Aywan gayam. Kaya't nila ni asumurot ka data. Okay, kadilaan kan ka no isurot ta? Tika di gayam ma? Wan. Okay, kadilaan kan ka? Ay kaya, tapay kaya nasaan? Ay ba, tapno naragragsak. Okay. Mabit lang nga ron Taawagan. Apay nga, dumdungog ka matan Yoli. Nabarte ka na ya. Kaya't ko pati mapanagsala iti dance floor. Ido mong gubiit. Madi matantarik na. Kasla maulawak matan. Ha? Saan ka siguro ang kondisyon? Tsaka mo. Talagang maditirik na. Da kami pa lang arod kanila ni Tagsala. Sayang ti music. Sige. Mapan kayo na tagsala. Dito yak lang. Sigurado ka nga okay ka laan? Owen. Idumog ko lang. Barang sumaya at tirik na. Mapantala ni. Okay, intang arudan. Naglaing ka kaya magsala ni. Naglamuyot ti bagin. Asino tinalalain kada kami kaniyoli? Siyempre, si ka. Sige ka, ipulong ka kaniyoli. Sana. Siga, ano kaya't nung agapa ka ni. Oh, kita, kat mabutang kamat lang. Sana ka mabutang mga sinanak niyo. Basta si ka laki di ti maisukat akaayan-ayan ko. Sika talaga. Numangag na kaniyoli, sigurado lakit di nga agapa kayo. Apay nga ta akas to'y tirik na ka. Kasla ka na yun amaul-ulam ak. Masadsadutak pahikit din na sumra kiti trabaho ka. Gapo iti kastoy arik na ka. Sapay saan ko ang maawagan ni Andy?
Anya nga tangamot tinapasama kiti day siya tao. Tinasayaat. Inak agdigos. Barang sumaya at tirignak. Kalpasan na. Pilitak ti sumrag iti trabaho ko. Nasaya at magtanaawagan kan, Andy. Sa dino ka diti ayan mo. Lating ita kiuli. Kaya, saan kan nga ayaten? Agbreaktan. Anya? Awanan ka itibain? Kastalatan ti aramidam? I-break nak iti cellphone? Anya nga rot ti kayat mo? I-break ka iti personal? Isumot lang nga iso. Apay akalat-latan ang makisina kakanyag. Ada ka din nabirukam ang kasukat ko? Basta saan kan nga ayaten? Iso alipatan na kon. Bye! Hello? Andy! Mabitlaang! Agsarita tapay! Ti awanan bain a lalaki? Kasjay lang kalakanakan kuha na ti mangi-break kanyak! Nay, apa yan? Masiko ka. Anya ti kunayo, nanang? Masiko ka, kunak. Pagkunaan nyo mat, ama si Kugak. Kastamat ti sintomas ti masikaw. Agdulo. Saan nanang? Adala siguro nakan ko anay kontra iti tiyan ko. Sigurado ka. Kaanaw tinaudi pa nagbinulan mau. Mun ngagpaiso. Sa anak ang nagbinulan ita. Kasasao ka, Yulay. Kwananang, saan kon amalagip? No kaano tinaudi pa nagbinulan ko? Pudno, masikugak at talaga. Sabay nakibreak kanyak ni Andy. Sa dino ita tipang sapsapulak ko na. Saan kumatan ang maawagan ti cellphone number na? Kasano akitan? Sabay awan apulos ti urnong ko. Awanan bain at talaga day jay nga Andy. No kaano ama si Kuga kun? Sanak i-break? Kaslasan kan samutan nga gininom, manang Yoli. Wen, isardeng kon ti aginom, taagor nongak. Idi pa'y kumana panunot mo day tamanang. Wen nga ron, agbababawi ak. Ngam anya ngay nga ron. Agurnong kayo ka ni Andy, tap na makapagkasar kayo. Kitaan na kami ka ni Alan. Plano min ti agkasar iti mabiit. Kat kalpasan ti kasar mi, umalis kaminton iti balay mi. Imbag man, umapalakkan ka. Da kami ka ni Andy. Awan kamin. Anya? Ngam apay manang. Kala at latan asaan ang nagpakpakita kanyak. Imbreak naklatan, babaan iti cellphone. Anya? Ay da, kablaawan kayo, Sarina, Alan. Agyaman kami nanang. Agyaman kami nanang. Kablaawan kayo, Sarina, Alan. Agyaman kami manang. Agyaman kami manang. Makita ti kinaragsak na Sarina kan Alan. Kitaan niyo Saan na akas bisita kayo? tayo dyan. Ajak amo. Noan niya ti pagbanagan ti biyag ko. Apay akas lalumuklukmag ka, Yulay. Ibag akong ti pudno kada kayo nanang. Masikugak. Anya? Ni ka di anday tinakasikugkan ka? Uwan nanang. Ngamjak amo no sa dino ti ayan na itan. Ay, na yun, Yulay. Masikog ka, katawan urnong mau. Rinugya akong ti agurnong para iti panaganak ko, nanang. Anusan yun to kuma, no makaanak akon.
Kat da kayo ko mati mga awir iti anak ko. Tapno makapagtrabaho aklat ta. Ay, unay ka ni Ulay. Amo ka din ti kabsat mo, masikog ka. Saan pa'y nanang? Saan ko pahinga imbagbaga? Nukasta, sumardeng kayon nga agtrabaho iti asawa, kat agpatakder kayo iti negosyo yo. Kasta nga agpayso, nanang. Ay, nakitaam lang nga agpaiso. Amuyo ti nagurnong. Insaganaan yo ti masakbayan yo. Iso nga ita, nasaya at ti sasaadan niyaw. Barang mapagasatan kami nga agnegosyo, nanang. Hagam niyoli ngay. Ay, anyan tinagmamaayan ti biyag na. Masikugmat gayam di kabsat mau. Anya? Saan na nga amaw ti ayan ni Ande? Kasano nga rudan ni Manang Yoli? Kunana nga awirak to ti anak na. Tagtrabaho matlaang. Una yun ni Manang Yoli. Saan tumat ngamin adumngag idi iti pamagbaga? Piton abulan ti tiyan ko. Ngam saan arumbang asumarda nga trabaho. No kasapulang nga agtrabaho aging ga akabulanak. Aramidak. Ha? Aguray ka. Nila ni Dayjay. Kat masikugmat. Pukawag. Lani! Dayjay, timalyaw. Umasidagan. Masikog ka mat? Wen? Kan... Waray si ka. Masikog ka. Kasta nga rod. Sino nga iti ama ti sikog mo? Sino pa'y kuma? No saan ani Andi? Ay, awanan painday dya lalaki. Anya? Apay amas dao ka. No kasta. Masikog ka, hindi break na ka? Apay nga amom nga im-break na ka. Pakawanan na Kyoli. Ibaga akong tipod no. Tasan nga agnanayon amay limad ko. Siyak ti makagapo no apay nga im-break na ka ni Andy. Putot naman to'y sikog ko. Anya? Ala, gusto day ta pa nagsangsangit mo anak ko. Jack amo aliniputan dakti gayam ko. Kan kaayan-ayat ko, nanang. Ala, bay amon. Panunutom kit di ti sikog mo. Saan kat ati pananglipot daken ka? Tawan matlaangan ti maramidam. No, apay ngamin asaan na ka nagpampanunot idi, nanang. Nakakaasi ti biyag ko ita. Ay, mas daawa ka. Ragrag sakto mo ti inararamid mo. Anya ngay ita. Kitaam ni Sarina akabsat mo. Adan bukod na abalay. Ada pa yung negosyo na. Uwan nga rod, nanang. Saan gayam nga umasenso ti tao? Ana ayat itiragragsak. Arak kan agkakaimas o taraon. Wan, anak ko. Katsapay lako ma. Tadaytan ti pagnakmam. Bayat anapigsa ka pa'y ngagtrabaho, agurnong ka para iti masakbayam. Tainton agkapsut ka, adanto namnamaem apagbiag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang darabay na imbag nga oras kada kayo. Amin.